Piruthe adang along so arani mate International Women's Day ke talon along pache tondunsi District Social Welfare Department lapen PNRD atum chelangsi kidamtang thereponi phainer kebarni project rong amaipu amin en ponsi so ardo lapen klim somara tuma phan panong pen lumbajong development block asahem manja along mesen pen International Women's Day ke talon dun Bangso sumindar along so arlo tuma phan amana peng kipia kenang sot lapen hamphang along kaching bar kripen kelang ponengji akenang sot pupen sumindar adang along setami thereponi phainer kebarnia phan so arlo arani pusi hot ponno la so along bache tondun si Karbi Anglong District Social Welfare Asai kamla pen PNRD tum chelangsi lumbajong development block asahem manja along alir alon pen ketalondon Bangso sumindar so arlo arani along project rong amai pupen suar lo lapen klim somara tuma phan panongsi bangso ajai mek me sen pen deng ponlo la bangso amai along alo hiaman pen mi jing leng assistant video lumbajong block district social welfare officer Helen Terangpi CDPO Premolota Giri project coordinator Manas Kalita Dipu Women's Health Dipu Police Station Women Welfare Officer Mahila Shakti Kendra One Stop Center Ishita Terangpi Block Coordinator Indira Inghipi NRLM laban pinangan so arlo atung chetong dunsi bangso jamek mesen ben pachun pon bangso mai along so arlo atung hamphang along kisung do an pen kachapang rai thekji lapen pir the asai do anta ke claim edji lapen arona teng pen man peng kachapalong dun thekja phutha chethan chemon padopon ওদের কারণে আমার যেখানে গভর্নমেন্টে মহিলার বিভিন্ন পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট স্কিম দিছে সেগুলা যাতে আমরা মহিলাগুলি আলোচনা করব পারো আর আমার মহিলার মাজত বহুত ধরনের সমস্যাবিলাক সীমাবদ্ধ হৈ থাকে এই সমস্যাখিনি আমি যাতে মহিলাগুলি আলোচনা করব পারো বা আলোচনার মতে আমি যাতে কিছু সহায় আমার পরিবর্তন আগবঢ়াব ইটো আমি সহায়ৰ আমি কি ধৰণে আদান প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ এইবিলাক যাতে আমি মুকলিভাৱে কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰোপৰি আমাৰ মহিলাসকলৰ মাজতো বহুত মহিলা আছে এনেকুৱা আমি গম নাপাওঁ তেওঁলোকে মানে যেনেকৈ এতিয়া আমি অলপতে ফেচিলিটেট কৰিলোঁ আমাৰ দুগৰাকী বাইদেউ আছে তেওঁলোকে খুব কম মহিলাই কৰা কাম তেওঁলোকে কৰি গৈছে তেওঁলোকে পেট্ৰল পাম্পত জড়িত সেইটো আমাক মহিলাসকলক এটা ৰাস্তা এটা দেখুৱাই দিছে নহয় জানো সেইটো কামো মহিলাই কৰিব পাৰে বহুতে ভাবে যে মহিলাৰ কাম নহয় আমাৰ ছ'চাইটিৰ দুখৰ কাৰণে বহুত কাম আমি এইটো বহুত কাম মহিলাৰ কাম তেনেধৰণে আমি ভাগ কৰি সেইকাৰণে আজি আমাৰ মহিলাই মানে News report Longsodar Ingti Karbi Anglong Live